Mu gihugu cya Kenya, Raila Odinga ugeze kuba minisitiri w'intebe akaba n'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya yitabye Imana azize uburwayi ku myaka 80 y'amavuko. Ibi byatumye perezida wa Kenya William Ruto yahise atangaza yuko ari inkuru y'agahinda ku gihugu cya Kenya, ndetse kandi yasabye yuko Raila Odinga ahabwa agaciro, hagashyirwaho ibihe bidasanzwe byo kumwibuka mu gihugu cya Kenya no kumuha agaciro, agashyirwaho ibihe bidasanzwe mu gihugu mu buryo bwo kujya bamwibuka, ndetse akazashyingurwa mu irimbi ry'intwari n'ashyingurwa abantu bakoreye igihugu imirimo ikomeye cyane idasanzwe. Ingo y'ikazi kwica nitwa Jabonashe updates. Reka turebe ngo ibijyanye n'urupfu rwa Raila Odinga uko yapfuye nuko byagenze n'ikizakurikiraho mu bijyanye no kumushyingura n'ibindi byose bijyanye n'ishyingurwa rye. Icyo ngusaba ni ukanda subscribe niba utarabikora. Urupfu rwa Raila Odinga rwabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 Ukwakira 2025 aguye mu gihugu cy'Ubuhinde, aho ngo yatakaje ubwenge ubwo yatemberaga mu mujyi wa Emalakam ari kumwe n'umukobwa we, mushiki we n'umuganga we bahita bamwihutana mu bitaro, ari naho yaguye nk'uko byatangajwe na polisi yo mu gihugu cy'Ubuhinde. Mu byumweru bike bishize benshi bibaje cyane ku buzima bwe, nubwo bamwe mu muryango we ndetse n'itsinda ry'abo muri hafi ndetse n'izindi nshuti ze bakanye amakuru avuga yuko arembye cyane kandi atameze neza, barabihakana. Nyuma y'ubwo ntabwo yongeye kumvikana mu ruhame mu gihugu cy'Ubuhinde. Nk'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cya Kenya, Raila Odinga yashinzwe inshuro 5 mu matora y'umukuru w'igihugu. Izo nshuro zose yamaze kuba perezida wa Kenya. Ebyiri muri zo zakurikiwe n'imvururu zateje imyigaragambyo idasanzwe ndetse naguyemo abantu. Raila Odinga yinjiye mu nteko ishinga amategeko mu gihugu cya Kenya mu 1992, akaba yaramaje bwa mbere ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu 1997. Yongera kwiyamaza kuri uyu mwanya w'umukuru w'igihugu mu 2007, 2013 ndetse 2017, ndetse n'ejo bundi 2020 yongera kugerageza amahirwe ariko biranga. Izo nshuro zose rero uko ari 5 yiyamaza kuba umukuru w'igihugu, gusa izo nshuro zose akavuga yuko yibwaga amajwi. Yabaye minisitiri w'intebe wa Kenya 2008 kugeza 2013. Icyo gihe bwari uburyo kugabana ubutegetsi n'abatavuga n'ubutegetsi hagamijwe gushaka amahoro, kuko yahoraga ayoboye imyigaragambyo y'abatavuga n'ubutegetsi mu matora igihe cyose yabaga yatsinzwe, ndetse hakaba n'abantu benshi muri izo mvururu. Raila Odinga akomoka mu bwoko bw'Abaluwa. Igihe kinini cy'ubuzima bwe yakimaze muri politiki, aho rimwe na rimwe yabaga yahunze igihugu, ubundi yafunzwe nk'aho yamaze imyaka 8 muri gereza azira ubuhirimbanyi bwe muri demokarasi no gushaka kuba yagera ku ntego ze no kuba perezida. Gusa akaba yitabye Imana atageze ku nzozi zo kuba umukuru w'igihugu no kubera Kenya muri rusange. Amazina ye yose yitwa Raila Omolo Odinga. Yari umunyapolitiki ukomeye cyane mu gihugu cya Kenya. Yavuze ku tariki ya 1 Mutarama 1945, yari afite imyaka 40 yuzuye y'amavuko. Yapfuye kuri 15 Ukwakira 2025 azize uburwayi. Reka turebe amavu n'amavuko ye, uburezi n'ibikorwa byakoze muri rusange n'ibindi byose byamuranze muri rusange. Icyo twakubwiraho kindi nuko Raila Odinga yavukiye ahitwa Emasero mu gice cya Kisumu, hangana mu ntara yitwa Nyanza mu gihugu cya Kenya. Yakorewe mu idini rya Gikristo ya Protestant. Raila Odinga kandi yari umuhungu wa Jaramogi Oginga Odinga. Uyu nawe yabaye visi perezida wa Kenya wa mbere, ndetse kandi akaba umwe mu bahari impinduramatwara mu gihugu cya Kenya nyuma yo kubona ubwigenge kuri kino gihugu cya Kenya. Yize amashuri abanza muri Kisumu Union Primary mu mashuri abanza, nyuma yakomeje amashuri ye muri Malanda mu gace kitwa Bondo, hanyuma yiga amashuri yisumbuye kandi muri Manda High School kugeza mu mwaka wa 1962. Mu 1962 yakurikiranye n'umubyeyi we ajya mu Budage mu gace k'uburengerazuba k'igihugu cy'Ubudage kugira ngo akomeze amashuri. Yize mu Budage ari nawe yakuye impamyabumenyi mu bijyanye na mechanical engineering cyangwa se inzobere mu bigenge. Iyi mpamyabumenyi yari yakuye mu mwaka wa 1970. Yagarutse muri Kenya akora mu biro bitandukanye. Yabaye umwarimu muri kaminuza ya Nairobi mu ishami rya mechanical engineering nk'uko ari byo yize. Nyuma yagiye gukora mu biro bya leta, dore ko mu kigo cy'igihugu cy'ibipimo by'ubuziranenge cyitwa Kenya Bureau of Standards, aho ageze ku mwanya wo kubara kino kigo 1978. Mu mateka ya Raila Odinga yahize uruhare rukomeye cyane mu gahanga n'ubutegetsi budaha agaciro abaturage, ubwigenge n'ubwisanzure, cyane cyane mu gihe cy'ubutegetsi bw'uwahoze ari perezida w'igihugu cya Kenya Daniel Arap Moi. Kubw'impamvu ikaba byaratumye Raila Odinga afungwa ndetse akajya mu buhunzi agahunga igihugu. Mu 1982 yaje gukekwaho kugira uruhare mu gushaka ku butegetsi mu buryo bwa kudeta. Ku makuru y'imo abatavuga n'umutegetsi yagize uruhare cyane mu byavuga muri icyo gihe muri iyo kudeta, ariko muri urubanza ntiyaje kuburana. Urukiko rwaje kwemezwa yuko afungwa ariko ataburanye, atanakatiwe. Yakatiwe gufungwa imyaka 6 atigeze aburana, atanakatiwe n'inkiko kubera iki cyaha. Gusa ariko yaje kujurira kuri iki gihano yari yahawe. Yongeye gufungwa inshuro nyinshi kubera ibikorwa bye byo kwamagana ubutegetsi bwari muri icyo gihe ndetse no gusaba politiki y'ubwisanzure. 1991 ubwo umutekano we wari mu kaga, yaje kujya mu buhungiro, ahungira mu gihugu cya Norvège nyuma yo guhunga Kenya kubera imyigaragambyo yarebewe n'uyu mugabo mu gihugu cya Kenya kigira politiki. Nyuma y'uko ibintu bindi rwego mu rwego rwa politiki muri Kenya,
cyane cyane ashaka gushyira imbere amahirwe yo gushyira imbere impinduka ndetse na demokarasi. Yagarutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri kugira ngo yitabire politike ndetse n'amatora nk'uko yari yarabitangiye. Inzira muri politike intangiriro yayo yatangiriye mu budepite mu nteko ishinga amategeko, nyuma aza kugeraho minisitiri w'intebe muri kino gihugu cya Kenya. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri nyuma y'aho Kenya yemeye politike mpuzamahanga, Raila Odinga yinjiye mu ishyaka rya politike yitwa Forum for Restoration of Democracy, yari ashyigikiwemo na se. Yegukanye intebe muri iyi nteko ishinga amategeko mu mudepite mu gace ka Langata muri Nairobi mu gihugu cya Kenya. Yakomeje kuba umudepite muri Langata kuva mu 1992 kugeza mu 2013. Kuva by'ubutegetsi bwo perezida wa kino gihugu cya Kenya Daniel Arap Moi cyangwa se ubutegetsi bukurikiye, yagiye abonekamo nk'umunyapolitiki ukora mu nzira ze za guverinoma ndetse akaba minisitiri w'intebe ndetse kandi abaye minisitiri ushinzwe ingufu kuva mu 2001 kugeza mu 2002. Nyuma yaje kuba minisitiri w'imihanda, imirimo rusange n'imiturire kuva mu mwaka wa 2003 kugeza mu 2005. Yakomeje kwiyamamaza kugira ngo abe perezida w'igihugu cya Kenya ahatana mu matora atandukanye. Raila Odinga yashyizwe imbere inshuro nyinshi mu matora ya perezida wa repubulika, ariko ntiyaze kugira amahirwe yo kuba yatsinze ku ntebe isumba izindi mu gihugu cya Kenya perezida. Mu 1997 yamarije kuba perezida ku nshuro ya mbere ari mu ishyaka rya National Development Party, gusa ariko ntiyaza gutsinda aya matora. Mu matora y'umwaka wa 2007 yari umukandida wa Orange Democratic Movement, gusa amajwi yavuye mu matora yagombaga kugaragaza niba yatsinzwe cyangwa se yatsinze, gusa ariko Moi bitangaza ko watsinze aya matora aha perezida w'igihugu cya Kenya ku yindi nshuro. Raila Odinga yakanye ibyavuye muri ayo matora, avuga yuko harimo uburiganya bwinshi n'ubusambo. Nyuma y'amakimbirane yatewe n'imyigaragambyo ku byavuye mu matora y'ibihumbi 2007, hashingiye ku bwumvikane bwa Raila Odinga ndetse na Mwai Kibaki, hashyizweho guverinoma y'ubumwe. Raila Odinga agirwa minisitiri w'intebe mu mwaka wa 2008. Yabaye minisitiri w'intebe w'igihugu cya Kenya kuva ku itariki 17 Mata 2008 kugeza ku itariki ya 9 Mata 2013. Igihe icyo gihugu cyari kimaze kuvana umwanya wa minisitiri w'intebe, ahubwo ububasha bwose bujya kuri perezida ndetse na visi perezida. Mu matora ya 2013 yashyizwe imbere nk'umufatanyabikorwa wa visi perezida wa Stephen Kalonzo Musyoka, ariko aza gutsindwa mu matora ya perezida na Uhuru Kenyatta wa perezida wa Kenya. Mu 2017 Raila Odinga yagaragaje yuko adashyigikiye uburyo ibyavuye mu matora byagenze. Mu 2017 byatangaje ko yatsinzwe amatora nubwo atabyemeye. Amatora asa n'asubirwamo gatoya, ariko urukiko rw'ikirenga rutangaza ko n'ubundi yatsinzwe. Mu 2022 Raila Odinga yongeye kubura itsinda ry'amashyaka agamije kumushyigikira mu matora ya perezida, gusa ariko aza gutsindwa na William Ruto uyoboye igihugu cya Kenya kugeza uyu munsi. Nyuma yo gutsindwa mu 2022 yakanye ibyavuye mu matora, ibyo we yise kuriganya mu matora, ariko yemeye kubahiriza umwanzuro w'urukiko rw'ikirenga yuko rero watsinze amatora arangira yemeye. Imirimo mpuzamahanga yakoze uyu mugabo Raila Odinga yari afite intego yihariye yo kujya mu rwego rwa politike ya Afurika yose, ndetse agamije kuzamura izina ry'ikondo mpuzamahanga mu izina rya politike. Hagati ya 2018 na 2023 ibi byose niho byabaye. Mu 2024 yatangaje yuko azanarukora komisiyo y'ubumwe bwa Afurika, African Union Commission, ariko amatora yabaye mu kwa 2025 yatsinzwe na Mahamadou Ali Yusuf wo mu gihugu cya Djibouti. Nuko abantu babuze amahirwe. Raila Odinga yapfuye ku itariki 15 kwa 2025 azize ikibazo cy'umutima ubwo ari mu gihugu cy'Ububirigi. Abenshi batangaje ko ari mu gihugu cy'Ubuhinde yagiye kwivuza. Mu nkuru zavuzwe zacicikanye zitavuzwe neza ho na bamwe, byavuzwe ko yari yahunze ari mu gihugu cy'Ubuhinde rero yahungiye. Mu itangazo ya perezida wa Kenya William Ruto yatangaje iminsi 7 y'agahinda ku gihugu cya Kenya, iminsi kandi y'icyuruko ndetse n'icyunamo kuri Raila Odinga, kandi asabye ko Raila Odinga ahabwa agaciro n'isabukuru yo kuzajya yibukwa ndetse akahabwa iminsi runaka yo kumwibukira n'ibyo kumwitirira kugira ngo abe yahabwa agaciro kuko yakoze ibikorwa bidasanzwe mu gihugu, aharanira kwishyura ukwiza n'uburenganzira bwa muntu nubwo atagezwe ku ntego zo kumukuru w'igihugu. Raila Odinga yashyize mu indangagaciro nk'uburenganzira bwa muntu, demokarasi, kurwanya ruswa ndetse no gushyigikira impinduka mu miyoborere. Ni bumwe kandi mu buyobozi baranze no kurwanya impinduka mu buryo budasanzwe muri demokarasi y'igihugu cya Kenya, dore ko afite amateka yihariye yo gushaka kuyobora igihugu cya Kenya inshuro 5 zose ariko agatsindwa, ndetse na so bigerageje nawe agatsindwa bikarangira perezida. Umuryango we mu bagaragaye muri politike bifuza kubera intebe zombi ziri mu gihugu cya Kenya bose ntababigezeho. Ngushimire cyane wowe inshuti muvandimwe uko ndigonyera kwica nitwa Ajabu Bonashe Updates. Icyo nagusaba no gukora subscribe niba utarayikora, ugakanda like nawe kunze iyi video ndetse ukayisangiza abandi kugira ngo usangire amakuru atandukanye n'ubumenyi buri kuri iyi si rusange. Ndabashimiye, twa Marashi, Imana ibarinde.